Chongmari phaike jotono saimano kaisa bai kaisa nogo achuklai tongya hnei je satni saimanmani je simani rokno bahai khlai Chongmari kaplai khai telangmano nei aboi keno phas halni chanojorani simi Karbook bukasteni Tipra motha YTF TWF no khobui kok chaplaimani phainai Buskangni village committee Chongmari wo bahai khlaiei kaplai khai telangnani borbil village committee ni Nongkhor mo kami wo 36 boot center ro Greater Tipra ni kokno Pirlai kha phainai Buskangni 2023 Bidhan Sabha Chongmari no tuyei hayakeba phainai Buskangni village committee election no tuyei kok Pirlai mani thangai manjakha YTF Central Secretary Topon Dev Borma YTF District Member Ajiram Riyang Brisingho Riyang Tei Borbil Panchayat ni Chairman Chimramok akosno khoboi joto sengkrakni Adongrok Upagra, YTF, TWF, Borbil Panchayat, TWF, YTF, Tipra Motha, Upagra ke. Ini 43 Assembly ni 36 number boot center ro Greater Tipra awareness boot committee ni tini khalekha ara tini phaimanja phaika tini gora kapani tini 8:20 ni sabjone semen da Gopal te ara tini chairman tuma phaisho Laijak te member tongo te ulama joto tongo ya jagawa nge tini mona sanamu sungo tini ara belai success tini boot committee khamen success angkha plus tini Greater Tipra awareness belai kaham kha tini o jagawa borbil bisini gunumoni parawo je boot committee khatanio public response belai kaham inora tini mok chakma te joto Tipra saro tongo bisbak mok ni population tongo borok joto no maharashtra logirna hinai jeng tini o jaga boot committee khama jaga tini meeting khama jaga jeng borok no bising message ma jeng kaham janogo te maharashtra borok last 2023 thansa borok dunai te thansa logi tongnai te coming village nirbachon borok apply boot baike borok award apply kharoni borok tini sambagai jeng borok na hambai janogo tini press tini milen bisingo te jeng o buskang phaine salo of the traditional boot center sudah paine simia jeng ora pura birdi patene kun boot chino kori khai jeng amtake jeng samkhane bagi obo step na kha te kisa tongkho te matra 10% ji abo bi CPM congress ni jak abo no 10% jeng pura pi phainai ama jeng pura chini ora ni jara boot committee president dr nai borong jokno amana te prostudung kha abai jeng hambai te jeng sanamu sungo jara takono 36 boot center ni borbil bilisini ye o kamini borok jara phai khorona bojeng फाइनेंस बागै न जों रिक्वेस्ट खायो महाराष्ट्र थानसाव जत्तनो फाइनेंस बागै वासि जरा ते महाराष्ट्र सुजुग न बागै 1,05,2023 तामने के जों 73 बछर कमा पार्टी न सुजुग खा